Okurjira Vincent Wesije uri mugambirizi wa polisi habw'ekyanga kya Rwenzori West mutanzindwa atangire kuteera amasasi ku rugasha 11 n'ecweka ekintu ekitumire polisi hamwe n'amahe kuhika mwanya nashobora ngo harisha hankinaze kiro mutazindwa by'okwerinda birukangire aha kitebe kya GT Expert Security Group za Rwenzori Region eziri aha Kiboga Road atirwa amasasi yaferaho bwanyuma omukugezaho kuteeka embeera omunteeko. Tuli wano kubabulira kyabaddewo gyekiro oba olweggulo bwe twafunye amawulire aga omuntu abadde akuba amasasi kyeyononeye era DPC yafunye information eno oba yafunye amawulire gano nafuna tiimu ze oba nafuna abasirikale ne bagenda mu kifo kino we batuuseewo ekyomutima omubi oba ekibi nti omusirikale omu wa polisi omusirikale ono w'ekitongole kya GT Expert Security Group n'amukuba essasi n'afiirawo era kino kyaleeseewo okukyusaamu operation yaffe ne tufuna baganda baffe aba UPDF okuva Moti Mountain Division abaze ne batukola mu luzungu tugiyita oba mu lulimi lwaffe olufutufu tugiyita enforcement. Twesijari gambaho n'abanyamakuru yahamye ko umusirikare wa polisi arikora Fort Poto ari kumanywa nkadankani baino omugisha atirwa amasasi yitwa kandi abyo kwerinda hariho abo bakwasire okuwera mu kuchondoza bagenda kika 30 okuva sawa 11 n'ekitundu okulaba nti omwami omulala gwe bayita Paul Mutazindwa yabadde omukozi oba suspect kutwale yabadde akubye essasi naye ne bamukuba essasi olw'ensonga nti yaganye okuwanika yaganye okukkiriza ng'era ateeka obulamu bw'abantu abalala mu matiga. Abatuula ba Butosha ekibeera ebire nagabo kandi abamwe ne bajja mu Tanzindwa abire n'abanja sente nicyo kiresire yatandika kuteera amasasi. Urugamba abantu mbagamba omusukali na etumbo itabo kutamusasura sente ze katukateito tukyalyawo arena tulo twikalire tuhura amasasi ngatandika ito abantu abandi tuyirukayo nturugayo tuyonga kuri mumaiso kuruga saa mwendo buseja natira amasasi na saa zino betukubaliza acyaliyo nibwo twarora polisi ya PDF ijja kujyayo saa zino ngo bingi tabakozere kiro kinu kandi abantu babere bengi mu na street amaduka gona gasibirwe bara zona zisibirwe abakusingo bingi tabakozere kugana saa zino omuntu abakumara kumwita kibona bacakaranyire n'abantu natiya gasibire nyinyi muno mukoti abasirikali batabura ngo omuntu ali munda aine mundu isapesi bayira munawe yende yakana so bagamba twetantale twiruke abwesonga asokunga mu mundu amusasi nakugereza ahashonga ireseraho omukumi yatandika kuteera amasasi omugambirizi wa polisi w'ekyanga kya Rwenzori West Vincent Wesije yashobora ko bakwasira abantu babiri abarayamba mu kuchondooza ahashonga egi. Nkugambye ntino tuli mu kunoonyereza saagala kwogera byakalebule kwogera ebbi naye betwakutte bajja tubuulira kiki ekyatangudde kubanga ekirungi ekifo kyabwe kinamu kamera zaffe enkesi zaabwe zitwe kwagamba nti abantu bakozese kamera ku bizimbe byabwe tusoku tulina ba experts oba capability ejja kubanga etubuulira lwaki kyavudde kuki. Emirambo ya babiri etwirwa omukyare eyirwaro rukuru ya Fort Poto obwo bakuchondooza nka polisi n'ekikugindo omisho makuru agasha kwa Justin Nyakisiki omuri Fort Poto.